بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أمرنا بالتقوى ووعد للمتقين خيرا كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهاجهم وتمسكوا بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين. To ashlamna tani
tumbiya binta na kamba nan ce Sheikh Alhaji Omar Yanga da ni nani tiya gban tarawihi tiyan tiyandi ya tafsiro kuma titandila shura yada kuma lantuwar potatiyar kwa kuma bon yaye ka gunga to ringani nga ya tiyaro ko ba tondo annabi alaihi salatu wassalam ko yartada ikisiru zikiru hadimul lazzat tin yabri ya tiyar mu kuma lan wani ban min yeliye ya ban min yeliye aya tiyar mu kuma a duniya ya miyar ga abawari a aniyaro ala harfo abapuna niya ila ya hikima yeliye ya ban min yeliye ne to lankir kai wali tidance ne za waka atilwadi'a alkiyo min ba mama to din mo kirin wari yan ya shura mumini miyerin ba nya mama mon dani ligi fermier mon ba nya mama ala burka da tunayo baye mumini bi ya bin tuwo tan wuciri mon moyin limon mon tanriye ne mba pundu bi miyana mba gaya yunu ka bi paramani kama bango pumbi ala baro amma yoyi ne wotu wani ne miji fermen larin garno rupo ko mo miyar ba biyagai kama hanne bitundo woyar ka fami me ya gare la oni shar moto lankani a biyani ala bon bombita aya biyanri una fampuan miki kilmuti ya puna ngalmani anda tu ngalmani yin ngiri famma nga asana yulu ala harfu miliyema mutubana ya gbamanu nan mora yin bi jawabi in kama to tiena niya kishona yulu an fiyo gbamman ya yunu libon tari lanti ni yama an fiye mi yamin ta tiya ngamma kidiri le tun kana yo kuri yan ba yo kubuwaro yiri abiyele to ya dirnyan ne in kyare lanne to islami to pa wuti yanu won yo ta galbon ta kar kuri ko go bo kiba won wuti yan wonin tun da kitingiyo to wuti yan giwanu mo lanti yan an shamban yan an shan yara ku go kiri ban kwana ya lukukuri akwana kani lan yanti mi mama uyo tomo ko atuna kamban yetin tiyen yari bito tiye ni kyari ayir ba dine ka tari ha hatin yetina lari na kuga na shongu tundi na ban kugu anan ba lalle ilabi to lankani tillare timban utiyen gi wani lantiye an shongu tiyen yangantiye yala fi'ilil ma'amura wa tarkin mahadura an shamban yin anti ya rika kirban bayan an kirya to fince ya gi wuce shen gi wanda da kukurin wuce mako ta wujo tum ya bin giyo ko boni mu dingama ya barin ka fiye gbamma ka tambu mon wanda wuce nan ko wanda bidni to go shi yan lago fiya yunanin tun fugo kar uciyan baba ma bon pu kariye bon kiala ba nanin bon pu ba kan firi dola kan firi fona aya pu ba kan firi fona le ba aya yemo kan go firi dola le ba mila wani asilamin ba to go miya miyan kiyarma lango pugun tiligi yo kana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yano diye wonno ba yo sahabin ba dan ciwo danin ba yan yabin tuwon war annabi ta gona ya mun ambe ma utenin kwanta binini to line porpo na tani dinla tiye pigin da namu yanyiya kiya ramadanan ce kiya asilam ya kalandire wani imarpo amma abina kyarmpo yo kurin tina niya kago ya kublan mako kuma ti ayayari fina asilam lan ce hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi makka jar madina bina turlin in ko bina in fita bina lalle to
go chwa ka ba din ta ba kyo suratul naziat makiyatun bigin won makai to lan kan la pun de tungo wani ya ban ba suratul waqi'a ayan kurba bari tun doga lan kan ma wa hiya 46 aya wa fi aya fina bombiloba wa mawdi'uha ar-ra'isi al-jazratun anil iqdamin bil jara'atin ala takzibil ayatillah sura yin ba kyonti yara bitunda bangan bi dir bi yura ya bin lisari kabi yira juwa ga ya yir wuciyen yiro ya ko ni saro ba fino ai tun wato lan kiye fame kuma uciyen lambo na uciyen ya yir linneyin to ayayir fama to wallahi na tanu a tuga yurko na fa cinin guri to ban riya go fi kutu yarin biya ku goro kubnan da to utiyen ba firi ngawo lati yo po yummal de ban ba ko po yin lati mal ka ba lati ko baro ka ba rikero bi lane istidrajillah cin da kiro wanci yeni ka ba firi po lafiya ka po ilik wati won boyara donc lantiye utiyen ba ko po yeni mimman yaf'alu dhalika yatun latun fa ya'khudhuhu bil quwwati allati la yadiku tahlisu an utiyen agi munno ya dari to ran kan wani marmuka ye kiyar muka ye a azanallahu wa utiyen gurtiyan utiyen mumma to lan wani suratul nazi ayani lamba kyonti yari bismillahir rahmanir rahim tikiru kyoyon utiyen ya yari yopuni tanna kamba duniya malaman ba frigiya an baya alkul duniya ne frigare nga amma arrahim utiye ya bunar hanne aba kai utiyen dingira po hallampo anyi balle ya dinguminki utiyen parla dingum dan ce wa kana bil mu'minina rahima ko ce ba dinga bu mamman da muko utiyen ku wanta bini wan nazi'atun garqan aqsamullahu al mala'ikatu allati tanzu ruhul kafir lan wani na kamba utiyen ba free poli on boya kuri ko tagme amma fine asilam bi ya banda poli yano ba kal utiyen ba free poli adam ba on ba free poli on bon kuri amma fini oni sare bi ya po man kana halifan wa yahlifu billah aya ba poli an poli utiyen ilabi to lene utiyen puriyen mala'ikan biyen allati tanzu urruhul alkufara min aksa ajisamu yari har kinywa kuma mala'ikan biya bin gana miyana yin ba daryan ubban mana ligi fariya miyar ligi fariya miyar nan linan nan ban ba lukon gwabri tukurin kane gulman kebbi to ban la konkoni ban fuwatin nan din ya badar ilabi to lan moro dingi kama na kamba bi ba nyuwa haro banunni lankeri uyo togu abale bi tobba ko ni ko kura to lane dine mo ko ba yo bambo wani yelo toro ba hatto gopo lan yonu Sheikh Khalid rahimahullah min garopo yelo toro ba o ko won mu kumu kane ko firi bandi ka gagati ko bandi bonliye lankani to sabab ko tubi ka islam bi toba ka ba anta shiron mbe har ka ba kiwati ni ran so miyar nyana uyo to mo bitunga klimiyar nyana woro baban amma ka tobu wani bi ba duwa halli miyar da nyana ba ka kura bi tobu ko kura ka ni halan kan we hey bonliye an kan utubi kato ashilam mara wuce tana tanu lane bani malaikan biyani biyan yuwari ba mam kabaga ligi fariya miyari wa qala ibn mas'ud yari
innal malakal maut wa awanuhu yanzu'una ruhul kafiru kama yanzu'u sufudul kathiran sha'ab nan ban baba imamari bi bombol imamari bi to i bandi yi jami'a iloki kilom tinandin e badari ligi fere amere ngai to amma andire le yene to utiyen nguri na kamba mo biye wonna shidatun nashida utiyen go pori lankani ya malaikan ba ya bingan momon da ni ya miyel al malaikatun tanshidu nafsul mu'min tahallaha hallan rafiqan ban ba gaya yunu ko puno labari wa mani ko go dar din fataqabadu ha kama tanshatu iqalu bi yadil ba'ir na yakuba yoyo annun nan an ba loro babu alala na kuma yunu malakal maut ko piyo mon yabin toro malaika bombili ba kiwa ya ce mumini kin yani tie piyangu harin arjanna ko kiwa ne in parfait kiji kagu bi kyamba lan ce malakal maut wani ba kiwa ko ya kiwa on ba kalli yurka kiye ya miyarin yenne nya in wuciye nu ya yiri ilabi ya yunu ko da kiwa karmoro da ba fa labare ko ba yira kanda bira fari wuciye mu ya ayyuhat tuhannafum mutma'inna ilabi ayyunu ya miyar oyam duwa bane utiye yere innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla tahafu wala tahzanu malaika mi pum labari nene malaika maut oba po labari woni we gali miyere le kankiye nin kamni ronta ndita ni ya bimbe kiwa yan kuti piyon banki no liyan kai wugur parfait kai yu ba catapol ban pendi ya tapol kuri lile ba anu parfait me miyare me bijo me miyare hat la cha tinin kirti miyana ngai amma ashilamin ba line la atiye yari biya yire a to ka ya wajo linan tina ya atun line da ule yo kirgi ba bon line ko ina le na atuna to lane wasabihatin sabahan mala'ikan bidira ya bintiye da tasbihin minas sama bi amrillah an yanzulu ya bintiye da tasbih hatta furi kiji yan wuciyen tundi kibiyan gi wasabiqatun sabaqan ya'ani an-nufusul mu'minina sabiquna ila al-khairat wa ta'atillah ya biyan kyar biliye ban mu ban ce mu'minin ba biyan gyarga yo kur gyarga kya atuwan makani ku gongor wuciyen tundi fal mundabbiratin amran mala'ikatun tadabburu amrud dunya tanzilu bit tadbirin lan tiye mala'ikan ba bumo biyan giyan wuciyen ya tundi yaran ba tiyen duniyan nukuri bumo kiwon yin lane banin tuwon yarin yin wuciyen tuwo bi a tuwon ri bayan giyan lane ka penda ka bogara bon lukuri ban ba ten wuciyen yon bi ma lan wani lane ka biyari falmun dabbiratun bi tugban lane yawma tarjihun rajifa ya dari ke ba piebe annafhatul ula ya piebe ma itin banga ba diki nafhatul ula lan ce kikir piebe ma hal annabi wayo ba kiri gbar la piebe ko kware yo yore kun ba kiri gbar liyin piebe idan ba yore ko ba kun ba kiri gbar ashilam banda kiyan rukwenda kulli shay'in yanzulu yazillu bun kuri bashir fas tatba'u kharadifa aina fahatu saniya wa bainahuma 40 sana
kikir piyeb ma yan libon lieri bin yerin ni bina pina bina pina wa jumlatul hal fal yawm al wasi'a litiya dari kirpiya fa nafhataini wa gairihim piyeb milie yambontana fasaha zarful ba'ath lanti lan yonu giga mpiyen bonle lan yonu bin kuri gibanya ni bonle kuri gibanya bukura qulubun yawma idhin wajifa haifina lan dara paramo ge onur parin giye mama ka pak margi wandi lan dar bitommo absaruhum khashi'a ay dhalilan lil ahwal ma tara lan dari bitoba ya dirmin la yuwagama kama ban la ya ji wandi ye kabi la yambunni yaqulu ay arbabul qulubi wal absar istihza'un wa inkarul ba's don bigi bayir banti ya bin fiye ya farangiye ya nuni kabi giye kabi bu kubi ku nyuwarna kamba ka yere ka mifi mu kiye a inna lamarduduna bil khafira malati ya pe bande goye ka goba fiyinti tin fi serta tanapo abba ilabi onuru pe ku wuri itin gbangin ni lane bango guwa ka fino ka shino uce lere a idha kunna idha man nakhira ka tukpa ba kuri ya wuri bangi ya ka goba finta na kamba qalu tilka ay raja'atana ila hayatin karratun ay raja'atul khasira kriye lice ya bolni mamanka chokun winyelan ba mar mum nulum kwe ko wuri to finin dir mo abiyere ngabiye utienu lipiya hadiso nan kan ko ya adam buga ya kan fo fama hadise ko mona nanin yo ba fo fama ye ya ko mba fundo mba fino ko ya we nan ki kirtam ka pa ku gwa funda ba aba ni kan to ba ashilam aji film kuri ba aji ferada ku ko fa bank bonri yo ku bo ji film ba be kiri ko nuri akwe biyan yeri to aya ban garkla ya jamba nam yar ko yarin ne nurgo ba kwe ka go fo no yuri ya bin gi fo banin ba fo ya bin kwe kama tun bin miyara utiyenin dinga bako amma wani yo ko wani gben awaya ban tuwo ya jamba wanda gogba ga diri waya ba pano ba gari ko gogba ga diri boya gogba ga diri ba teme on pano o gari on gari mai gari buwa lafiya yo gari ko buwa donc lankani bambe babani ko yento ye be kerbe utiyenin ban euro ko tinga wanda wani sar kul sababe ban tagaya sababoye ana grel biyan an fuguti ne an wari yarin nani na grel ku goye ku tiye nan ban yi guru ko ita kun sababe adam bi sababo ko ciwa ba fuguti ne a ciwa famfam fina ba an tu yarin kun biye sabab to lankan utiye yare fa inna ma hiya zajratun ay nafahatun wahida lanwan litiye tangiyam kama indiri lawni sare akwai o ya wuru kuku bo ya wuru ma pab yelni ye haro ke kurgun la pawr ba ya bo anti embina million le kan wur annabi yere bari ya bo anti embina million agbanangu kurun wur la pabr kan wuri mun tak min killan ka de ligo ba dolan ka aslam to fa idahum ay kullu khalaiqin bisahira ay wajhi al-ard hayan biyari tangi biyari pebiye maina abale bu kuri
utiyen bonta kar kurye ita ba haya yo gifi mo kurba tare litanin ba ce nan yelwa gba benu chone de mu be mu ba ka yeti yau dan wani ba da ma kanu ai ba doni ha amwata dan yoni bi yetin bangan ka tetin kura to mora bugo guwafi nan kani ine natiye yar kanuru baye ka fame ayirin gyoma kura ya kirine fam to nga shonga yarun akum da liba fa to lane bigi puni tutondo annabi Muhammad ligi yuwa yantimbo purun wani hal ataka ya Muhammad hadithu Musa amil fi nan wani Musa labaro ka kiwa akani ila atonda bukuriyam bukurtuwan yari izinadahu rabbahu bil wadi ya yunu kutiyen yinun fuwanu bakan wadi lante ufuwanu muqaddas nan kan yeni kubil kan duwa muqaddasu duwa ai ismu duwa lan wani utiyen yero izhab ila fir'auna gar fir'auna kani Allah rahmata da bunna abugan sura bi to izhab ila fir'auna kangar fir'auna kani innahu daga ay tajawwaz hadd wa kandu ubiyanu fil kufr yammi jeffer kandu ubiyanu faqul amban yero halaka ad'uka ila an tazakka yinga kama ngan kanda bakin yanti jogandin an yammi jeffer miyen nini wa fi qira'atin bit tashdid لنتي كوائد بالتشديد فيها أي تدخور من الشرك أن كان دا باكن يعني تجوان دين نلنتي عند تاوتي ينبون تانكاري كما جفره وفيه بولي وفيه جينجرا بأن تشهد الله إله إلا الله موسى رسول الله يعني an shiyen lafiyayyun nanin ban fugo mu pugmiyan mo Musa yin wana mama kuma Musa ti atondo ban shan yu akan wa hal ataka wa hadiyaka an goyero fir'auna min bugna ila rabbika kaganna ay adulluka ala ma'rifatul burhan fatahasha lantiye mun wana ya dalilo ka ba bandi dalilin ba an gogiye kige utiyende fatahasha ay tahaf fa arahu al-ayatul kubra wa wano utiyen lambona utiyenin tano ya lantiye bon lirkara yara tonda kuri yo kurfiyo yara na kamba Musa mike kilma aliyat o piyonu ya nyani tando nunanda liba yene ka kya burbandika utiyenum pumla faru ogo piyo jiyanu o ya lunu jiyan lantuwa wa boro ila to lankani linenti mu'jiza bi lene bonlirka annabi Muhammad miki kirma Qurayshin bidan yar harwa ya ce to no wankiro o maron pare ba o mal dan yar kani liye ka ba lene Qur'an yarti ikikarabatu sa'a wan shaqal qamar ka alkiyo mu kuri kuma on mar yagri ba kiwa shar annabi Muhammad liga ka tiyen seda ko ce tonde ila na annabi Isa atin kura ya binduwa a Qur'ani wonkiwa foye no genu kiye wonfi yan wuciyen faru da dano ya fi ban woro binanga wonfi to lane yahudun ba bani isra'ilan ba yambi yibaro kuma yahudu tie annabi Isa ya furun wani yibare nan pol tie annabi Isa yibaro wonkiwa biri kreten medino on biri injili ilabi to lankani utiyenum puno ya bonlir kara ugiyanu yenunu wa kadhaba ay fir'auna Musa law fir'auna ya Musa po fami wasa Allah ta'ala gibi utiyembo ye summa adbara
anil iman waye ka kanta ni momani yas'a fil ardi bil fasad kike kiwoni tun bangi yang mambiru fa hashara jami'u saharatun wa junudihi wa gari tani wa burbande damba yan wa mintera fanada fi hafalatun bi nafsihi aw munadi litani yen wani yino babo kirbu kwane in songe gar fir'auna yar yara fir'auna ngi yar mama fa qala ana rabbukum a'la min tiye idiro min tiye idano utiyeno yo per min tiye yoya ay la rabbu fawqa la go pietiyeno ba yoyendi fir'auna igbarbi to lane na kamba fa ahadhahu Allah ay ahlakahu bil garq wuti ngi kyo ko borno ko miyami nyimende be kwaw hal mo raw o banangu baye li misra egypt hal mo ra fir'auna ban kuma lan yono biran piyaje banti ndi yare banti no abir ko babira historique tier yana fir'auna ban hal mo ra lan wani nakala ay uqubatul ahira hadhihi kalma kema lineti duore yan wanyan ya lamboni ula kikin lamboni qawluhu qablaha likikin lamboni wo be piyon yer yara har ko dayir lini ma alimtu lakum min ilahi gairi ubi na banki piyin go ba pugi kati min de mikikir mi ya mami to na kamba go kiwa yeri ana rabbukum a'ala wuti to kiwo kikil ma yen ya mami to lani ila kikil ma mi ni won yerba ko wa bambe piyu bamba pugu yo karwani wa kana bainahuma 40 sana yan won yero ana rabbukum a'ala bina pina yashi kikil ma yan won jure inna fi zalika ay madhkurun to yin bandili ne ya ninda la ibratan tunde yo kurun pagan amma ka bayan tiyar liman ya hasha amma ya bingi wuce kurun bayan tiyar ya bingi wuce kurun bayan tiyar kama bi ya fundu qur'an ya fundu labar bigi tunde tumbe din na midi to yura aye tun bangi tiyani ya gangan mu kuli to adar fa wala ya taqaddama ila ijara'atin bit takdhib al ayatillah ayurin juwar mamkur a farin yemin punnuna kan kuri anda punnuna kan utiyen lambuna ka bayar fama ba adama ta bayyana lahul haqq imam ya dokri summa zakara Allah ta'ala masalatul khalqi samawati wal ard dalilan ala kamal qudratihi fi ahadh al mutakabbirin bil uqubatin isbatin mutawaddiina bil husna to lan utiyen goba guwa tar tabburiyen tifo ya tam lantie dalili ya dalilon ba want utiyen faru biye o ba free tuyo ya yurin juwa kuri ka bengro ba itin bangin an kubiya gangan mu kuri to adar pandu utiyen ba mumna wa ithbatil al mutawaddiina bil husna ya go dinga be ba katan uci ne mun mani ngamdu betuna bammo uci nin kamba lene na kamba uci mbuwar faqala a antum ashaddu halqan amis sama banaha nanda me iya tagmin fa kike tapuli dirle yaman uci yampun ni sarba fre mari amami hay bugul man kebe ibugba qur'an marial wala yo kurbar tiyemana ni anyani yurata jogandin inno kureshin bin yana annabi nyamba bin yani buri yankan yan tampuwar kan yan nyog biyari kan yan yante biyarli kan ngambe be para kurpat ku tiena tani yo parin bi joge kunna arab ku wallahi annabi wani ya biti utiyen ya bolle wallahi ko kan fira bina afiya barna bari yendo yokuri yo bare do yendo abale die da ku
tob mo kan bani ya buru ya buru amma filiyan bina ta shigin annabi ta mu bukutu na tani na yin ba yin kwan rigo ya bi shigin mara ba yin mara alhamdulillah ugurun lan yunu wonte dimo ko ya fiye ni kiya ka te fonctionnaire ba ka kwandon po bigiye mu jama bi jawabin ji fandi ba ni kilan wankul tu gwande tu yure puri abalo ya ce cerman tu balana lan fona yambe gi firmin fela yin te famma to te bale aya powder bukati yar lan fona be dan lim balan kiwali paga fo mai batura ala to jamna ti yamba an kirmi jami kiwa ba nyambu nuti jogande to mato ma ba mato moro bali yen tiyarin kan kuwa awa gwar to mu wannan rite to tun yene tuna mari sho jamka tuna mari sho jama tunna tun tilbayir ma sho abana mare yara ina ce ba ma koi oni shariya jama to aya babban mi jamin ce ma so nya ce adam bige aya ja adam bar bori miyar membe ya jabi to ya je toba biturshi biya ba ngwar ma so ga ba ngwar bi ya adam mo ci annabi annan mo ciyo mi jami law ni sar miyar kur ba ngwar jami in ku biya kamar so bon kirkare de le kuri le piyare din be biya she na tampora ya ka fiye gu an buwar ka yi buri yankin le na ba dormula lankin na utiye no fende tun ba ko wambi momoni ke kerban warti kuma won piye le paru to lene utiye no buwata da kanani ti tagmiyenda ti tagmiya kie tapol ya tagmi bi hat kriyen yer utiye lambo na fami bin wiyin ami sama'u ashaddu halqan ami sama'u banaiha yan tapol tun mayuwa kashiye ne igi baye kama fi ma ba ka fi na tun kura muku kurfa rafa'a samka ha fasawaha utiyen yugur tapol ni diri la hal an ya da rana la da bai banda ki halle kan bitla bi la yarin tiye ba abba kuni sha ine bab dagara nan tubu ko kwa jam lan wani na kamba asilamba to kurin tina niya liyengo taporiyen nini wa aga tashin lailaha azalama go lim kunya mo go lim lanka wa kharajat duhaha ay nur shamsa ayenda ya yendi giga uyem mo ko ngenya kutunga perlanti duhaha kulba nyani kor wam giya yendi cha ilabi to dine kuri likioni cha karkioni cha dan tarawa gwar ngaya gari a caba tilare anji ban le bam mara ya ligiti mo mo ligiti fama balano yo kurin tenaniya ka kairo yuri wal ardu ba'da zalika dahaha lan wani itin bangmo utiyengo tiyentu linannari nan won tagmam killari ja'alaha suratun dahaha nan bon konkon wa huwa albayda kalifiyani wa kanat mahluqatun qawl as-sama bitaqtifo alkabda taktab ilan min gairi do akharaja minha ma'aha wa mar'aha itum gangeni binyanti po minyim lankane minyim yani lane tufajiru uyunaha abale nyinsani abale ne tubwandi wa mar'aha yanti yandi mbadi nango wal jibalu arsaha lan wanka giti yana tanamu ajuwana yin noya ban wance nan kwafana itin ban tiyenan kwafana asbataha ala wajhi al-ardi litaskun kuma itin ban ba shir kap mata alakum wani al'amun dine kultiye kuma iyenu ni ngbaro manu imbe yanti
ilabi lane kabi ay jam'un ni'am nan ce me ya barin yene hiya biyaye iyandi hiya ibilun wal baqar wal ganam biyaye tiyandi lan ce tiyo yuri lan ce yine lan ce tiyandi yan tafiyar to fa iza ja'at tamatul kubra ta hanan ba una fanya na yu yaba ku ya ciwa ay nafahatun saniya lan ce mi fiye bima ubun liyero yawma yatadhakkaru al-insan ma sa'a dare kauni sharo wa batiyaro shambe fi dunya min al-khair wa shar wa shantu ngama binafan oji batiyar yen wa burzati ay adhhara al-jahim an-nar muharraqatun liman yara bangi dor jahim fantama yarin shiyaga yalari likulli ra'a jawabun yalla kuri mallar kama idan fihi tafsil miji farka wandi mala ya banne fa amma man taga ay tajbira wal kufr ya ban kandu biyanu kubi yura joga miji fer wa athara al hayat ad dunya ka ganda duniya yenu bittiba'i shahawa kuma yarin ngani fa innal jahima hiya al ma'awa jahimin fantan kyari lanti yau kuwan kanu wa amma man hafa maqama rabbih ai qiyamu bayna yadai gajiye ha ba shan yarin biya katiyar salam ba shiruce ne tiyan ba buwar kuma annabi wanta hadisu sahih wa yawma minkum illa sayukallimuhu rabbuh da fiye ni karuciyan ba mariyan wa kuri wa laysa bainahu wa bain allahi tarjuma ga shogun pokurkiye fa yanzuru al-ayman an dira genu fala yara illa ma qadama akan labul ba kargan shaya fa yanzuru ash'ama min wongo diro ganu wa kallel ba kalwan shani yara fa yanzuru tilka al-wajh wan diro ligna kamba fala yara illa jahannam wa kallal bakar jahannam fantan kyarin ibroli dan kir annabi fattaqu naran wala bi shikki tamra tin jim fantam bariya ce da bino ka fiye bonyanga yagri kitiyana ni ya so yarin ganyen dan iri le bonya cinin fabti wanti momon ka parya faru kurba mare to yuwari tiyari ko ba sharutiyan nin tuwari wani hannafsi ai amarataha ka yi wa miyarin yin tundo yarin biya anil hawa lan wani wa miyari wufa buwama ai murdi bittiba shahawa wa ye kufarin buwagun war yarin nan mu ye fa innal jannata hiya al ma'wa aljannan ce ko kanu utinin kiri lan tuwa ta kanu wa hasalul jawab ay dagina fi nar yarin yana kan ba giga ya biya yuran giwa ga mo kyafantama wal munti ya hafu fil janna yon wari ka gogiye wani kyanar janna tenin farla to lankani bugo wani yas'alunaka anisa ai ita kufar makazubun anisa'ati lan wani agi faramin ya kan misar medari mifimiyen kritiye fama bikiwa kai buwar annabi muhammad anisa'a ayyama mursaya ai mata uku aha wa qiyamaha lile dare bakiwa lile dare basiri fima ai anta munzikira ana ce yiwa ba ta kake wani ba kuma lankan utiye nga ban mu yurko mafatihul ghaib hamsa la ya'lamuhunna illa Allah ilabi kuma arkiyo mu fi mi utiye nga la bamma wakai amma anan nana ye ya bin yaba nan ba mu figa abun bira mo ye wala tin ya jama'anu abun bira ba to won dokati inolan kyama
toba nili abala bira ba kiya ga damba na wontuwa to fami yabri umman biru yabri kulir kami yabri ne kure min alamatu sa'atu sugura abun bilayin lankani la tama dinaya kani libamnaya fima anta min zikiraha ila rabbika muntahaha to ambandi kilbammi ye utiyan kano yombudano muntaha ilmuha la ya'lamuha gairu wa ya kala fiyo bani alkiyum sharm innama anta munzirun innama yanfa'u bi inzaruka man yahshaha an tundi yar fintiye yu tunde annabi muhammad lamba afuwan itundi yemo lamba afuwan ya balance ya bingiye misarmi alkiyum dare to lana biye ka annahu yawma yarawnaha lam yalbathu fi quburihim ya darka balayani abale nan ba duwan bukurani illa ashiyatun awdaha nan yangiwa shotan ba fi nuri ya dare to landar wani sharo wani babale nan wata kurini wanduwan mama da ake yangiwa shotin a irin hati yake adam muka buko amma landar wani sharo ba fi nan tun a gubi yangiwa kwai ban wanta mama kama lanci mami yani audu haha wanda ya kundi sura kanun ongben rige shi ne alarama wayan na yi ce aya gashi bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أسلامنا تاني سورة الغاشية مكية wani biyaye gashiya yarin ba ki wa Allah rubin bukakkun mai take kwati ai tagsha nasun bil ahwaliha da ba ki wa pimbin ba in take kwati yarin ba ki wa ki hiya 26 aya fi aya filiyan bombilu wa mawdu'iha ar-ra'is bayanul yawm al-qiyamah lan wani lamba kyonti yara liba don artu po miser medali alkiyomien
wal ahwalil kuffar wal mu'minin aji fera alhalon ba yemam bulaburon ba yemam yembu momwandam wa mala kullu naw'in minhuma ala wajhi tanbih to bangi boyar kunna kamba bombi le mu'minin ba yembana gi firayin bambani na kamba bi gifin di yokure ma tundu wani ayaji gwari nani larab banda yir al-aqilu man iza bi ghairihi kiyanti ya dano bolin ba ti yennulo lan to apotundi don qur'anin tundi ti yentin ba janda tim ya bin tan yimo moyino kari yokurin ti ne ya faham wa tazkiran bi muhassasatun ala ma'qulatin yambugo tiyarte yari tinta yari ya jugu kulluri bismillahir rahmanir rahim tikiru kyo yan wuce ya yari yo puni tanna kamba duniya ka ba amfa gawti lane ka biyara fino nisharu hal ataka hadithun gashiya ay yawm alqiyama annaha tagasha halaiku bil ahwali me la kiwa kani labari misir midariyin lamba kiwa ki utiyen bonta kariyan ligi wandi al istihfam lit ta'jib ila istima' al hadith dan wannan kambali ce yar kubin kurba fam ligoti bonlirka wujuhun yawma idhin ay ibruha yukurum bayan tiyari an dhawatin fi mawdi'ina lanti ukano khashi'atun ay dalila lan da to bayan nungu te bon yuwanka amilatun nasiba bitu ya turin fiya dori ikushe shariyen ba illaqi billor ba subhanallah mutinin gudi tasla naran ai naran bugo shiya gaba mun fantama hamiya ya min tuni tuskamin ainin aniya kubugo nyun diba nyin sane andire lana kambata ya ayaban girgir kalamin yin furi la nyin ba te nyin tomgo to dire ala hare ka biye ka nyin sane ban won fiye nyin sane amma min yin sane yin tuone kap ba biya nyima ka ba yo karin tom ay shadidul hararat laysa lahum ta'amun illa min dari'i wa huwa naw'in min ash-shaw ba fiye bonje kare ba kar konkoni ba i konkoni ne biya mankan mani le ya ki koro kan langri kare ya konkoni ucinin guri la yusminu da kamfiri kernurun bangi ugbanun bangi wala yuguni miju le kango firi kidarin nurmu komkani ay la fa'idatu fi fuwan bakur kiyani li anna al ma'qulun kama ayadin bonge kari dafi'ul li alamil ju lan turkin yana fa mukum ya duri wata sumi'ul badan lan go kiran an banga amatul ne lati nati wujuhun yawma idhin na'im ay hasan allahumma ja'alna min to biya nungumo landari aya diri dinyal de klingani kuma be ya polisa ayyaha ay fi dunya bida'atillah kuma bituna kuri bituwan war utiyin radiya utiyin toyamba fil akhirah lamma ra'at as-sawab bi lab pampani fi jannatin aliya ya ngarjannan farhi la tasma'u fiha lagiya ay qur'a bita'i wa qur'a bil ya akan bar mayure al majond kurngar jannan ay lagawun akan barlan fiha aynun jariya ay bil ma'in ma'ana uyun yin sanye ndir la aljanna lanin fiye bwandana min yima tishiyari min nan amma midama lati nan duniya dama anyo yugbawo
anyo lambira soma anyo an gbana yillorma hele dan piya ba ko shoba hatti dompo a utiyam ko yari yente sikirete on monda wan nyonyo mda won ban yuna isture yana kamba o giyenu po ya tari ya karo won magar wo gita ma ko jarin kiji shari'a nyana kiji ban nyano tanan ilabi to ila lene oni sharo utiyeni ya ankir yar kul lifu ndu fene la fo ndu tiyen le ba aya dogo nyimo liba duwar fene tidangare hari abushana po kote ni waju ya koro ba na ya kiriya ce mu dame tin da kira wani gar koyo na tundi wani yene mu dame firi kiro tiyen bina fili o kan ma waga wannan fiya ko yiri afe banya wanga bin ba dini kama ino asilami yarin ba duno ni sha lafiyar kullan kiruti nan kiri ay la uti nin bilti po ya ko na kur pat ti yarin ba fonti uti na bo yarin ba duwaro yombi amo yomu mo he awale danyoro wonan no a riyatiye yonyu doroge o no ko binu kul ba ban le ba binu bi piya yama binu bi sibilize yanu funi ya nyu bona yanu didan piya do mu ko to do ni le waki molaka dan piya yo dan nyunyu ko ban yano jari mani o jatti ko gongo ko kiji he to din wona ba nyana bayo utiembo indi yari yeni tiembo nyekara o jatti ko de didan pokaro boye mo don piya yo ban nyunyu ni kichwa kigero chuar na burnyo kenimbin tangu ba utiembo indi le yari yenti jema utiembo ayaya yamna ba tuwo gara chuar na burnyo woni apa yule piye nyunyuno kul ngoro wa o andal pepere pa dilu na biye yo o ari yero ba gara onyi o wa mompere o dal ngoro ne kwa o ampere pa to le yari utiembo linenti yenu bol nganyunyunyunyu lamba bira soma lambira soma kagbana yillorma aba to lankani ngal jannam piyala nyin sani ya nyin sani yene mi yeran kani minanga mi yeran kani tishiyar yeran kani mdami yeran kani ilabi lane fiha sururum marfu'a liene go pia idwani ya bin fari ilabi lanti zatun wa qadarun wa mahallan wa aqwabun ay akadahi ko go kiwon gobire maka yibiri ka tugumba mawdu'a ka bibiri gobire an ba nyoya ala hafatul uyun lanti yin saniyan kada kiwon gobire ka birlanka wana marikum masfuha ko go kiwani ayun kukura ka tuguni ilabi lan wani ashilamin ba wa zarabiyun mabsusa ka go kiwani lantiye mataramba kullara po latiya mataraba ya matara ya duwan ba iya aljanna yanna yari ni kumiye kurben la go pianga tiyara to sara umun kwarfiya wamba banda lan kunnaye kwarfiya ba gwani ko kura kwarfiya ba gwani a dinaye gon kura ambo evi aljanna bonje kara litibiyo li bonje kara yatanawalu wal qa'im wal qa'id wal murtaji aya sayo ngan kiye aya kayo ngan kiye aya duwa kwege ngan kiye nayima ya alhalo kuri lambon mambi to aba shane akan apa buwan kuri tun waruti nun boyar lani yo kurun wano fa biyanu to lan wani na kamba ba'da an zakara ajza'ul ahli shiqa'i wa jaza'u ahli suhada fil qiyamah istadalla bima yati ala imkanu zalika don wani ban tar ko giga sura giba bane
ban tar fo yi pampani bi bondam ya pampani yambi madam ya pampani to ko bi ba kiwan to fo ya dalilin mun wangi line ba tuwa kama uti ngoyo mar to poline ligo bari kali kurin ya bore kilinga to lene waji kiwan to aji filan bayan tiyar kuwa dane afala yanzuruna ayyuhal kufar nazarun itibar ila ibil kaifa hulikat line utiyen yer to yimba gifira yin dari dir ka bayan tiya da ka diri yoyo mo takma utiyen poliya ce utiyen dingima aba fir yoyo diri la abale babon wagnan da ba daro wacha diri la utiyen takoma won yabma ko amma abale finoni sharo nan kiwa gino ko go jagno ko ya pa wongo ya cha to lan kan babal line babka dagra ngam puguti yoyo riya biciye wo ya gar lan kan lafiyo ba kuro ka tunda annoye wo yari ye lafiyo ba firi kuro annoye to lane utiyen puwali nan nani ya bin kifiri yano iye indare diri yoyo ta yo takali ne lafiyo yaran ba won tago ko go dingipo ko tuni wa ila sama'i kayfa rufi'at ingo dir tapurin yurma lile dare kai laban yare tiye tapu lile dare ka bidare ban dare ki wanga mine lambaba line kuri bidare yanti yana kai ngami diri wa ila jibali kayfa nusibat ingo diri laban tan kana jona ma kuma ban mu ko ce papana wal jibali autada bitiyemba kuma ban pai ngam asilam wa ila al-ard kayfa sudihat yan ballari itin banga mama ai bisata nan ku kawin to line kuri yastadaluna biha ala qudratillahi ta'ala ala ida'i ma dhakarna min al-jaza'il kufari wa ma dhakara lil mu'minina min al-jaza' to line kurun wanga ya dalilo wutiyen wanyu atiyen line yin o paru yo firu o ba firi tani yi pampani yen yi duwari a gifirapo kugo tani bambumo monda bumo ko bi pampani yambi yul manya utiyenu ko ambe summa amara ta'ala nabihi bitadhkira utiyengi tundo annabo yen yi tundi faqala o yero fadhakir hum aina amullahi wa dalail at-tawhid an tiyarba utiyen barbu kan ya dalilo utiyen baban nanin ban fugo tiyon birkallance tauhid inna ma anta mudhakkiru ay tahlilun amrun bitazkir kun wanci yayi tundi babe bitunda lambabe lasta alaihim bimusaitir amma binayiri kabatiyen ro ba kutilar ilavi to lana na kamba tafsir moro Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah wa musallatu zalika qabla al-amr bi jihad yani yin gir har ka bida tunda ba yato yin kwan illa lakin man tawalla ay iradu anil iman wa kafara bil qur'an yuayye kitan yi momman go kifriyan qur'an to lane utiyen yarfa yu'adhibuhu Allahu azabul akbar utiyen ba doro ya dorin ya ba ai azabul akhirah wa asgarul azabud dunya bil qatl wal usri wan nahwi har bida gari ala har yani to ba firi ba i dori yarin te bombin na kamba kuma biya kwayen ba an kwakwa ba kugo kiwobi ne ban to yumbi inna ilaina iyabahum ay marji'uhum ba'da al-maut ingo bandi ki kurba guwan yakani muku mu porko ki kurba gari ko yomdana uciyenka summa inna alaina hisabahum ay jazaohum la tatruku abadan tumungo babu ba kago payo kullu pampani har abada asilamin ba on tigi kundi sura biyanu biyeline to ba tunde to yura antana tanin ba ibani wallahi ya bi ciye bugul man ke bugba qur'ani ila yo ba ka bi yam jama
mila kama an diri le mon pia dalil de kamaren ban kamar li bitom le namam ma ya yire ya gulman ke won binanin ka jan Burkina Faso abaga kakkap ni burbon kiyala kar ugurum ko gama ba le bitam ko kiyala lanu wanga bon oni shariyo bo kan to mi jamo tunde lane ilabi ya ba diri aba lelan yunu mi ban mora kuma mora duniyan kekkare yo kuri yan tiyare duniyan lan yunu ti ya kura aba le nurba da ka nurba ker banda le bobri yan buta kibiri kuma ya ba moka uciyen ko amora yan lan yunu na dan tiye di mora ka ba mun yi kwara mun yi kwara ratiye ashilam lanin wallahi ya bin biki kiri ko gurmur ya bice di mura o to kan bi fila won ba ku aso da mu kurja ana ala ba mura bi jawabin fiya ni ka da tubri kwa aba gwar to mun mai mo jaminda ha tunan bi kare mun mai tun wannan ala likoti ne mun mai na ran ce di muron mun yi kware ina ran ce di muro ba ala ba wontum le fiya ya dogo bidan tun ba tun kirimin yallor ma bidan tarfone kada ka tarawihi bi jampi yende ban jampi yende yen ka moro ba kwayar lanwan kiye ise fi tamiya ai iye obwa doro yire ma dinda annoyen karkyo miye tamar risala kitano risala yenda wo ya dir le kano ba le pigin bombe taw ba le pigin yende o ba le pi tambo milo ba ni kala chuka miye turawihi da tin ja yar min yallor ma abanu wonyer ti raka bomunga piliye turawihi patna tun turawihi kama turawihin buwa yara mugulon kemin mu forma ya jami ya jan raka bomli yenda kali furi kuma biye choka ya chukun foke makka har mola makka bi jam raka piliye linyeri kuma annabi Muhammad wujano da na ta babe wujano da na ta li sababu mu ala miki kirdar wanjani ya nuba lamfa ba wonta dan jangam mane annabi mani jami'in mani to binu nan bo dini fitiya bin firiyan kwaren dini ban tanka tani lidan liri haya dan wal lidan liri mu ko binu bindir gariya maru dugun kai wonta dan jangam bayan annabi hey mi jami'in da to dan wani lidan tar binu bindir wo pugni to lidan nari ligandi naran firi ga bindu ba ligandi ringiye pap har kinya ni binu kuri omongi yewo kanya dalile ay biyen gare biyen burin yaba asala wa ka ngunun yewo kanya bu mona yar bi to yeran kani kiri janjan hala mai to ala to lanka miyero pigin yenda en pigin bo mutawo mar ala babu su'al buwar ka ne ka babali ne na buwar Aisha radiyallahu anha utiyen tondo ya puwa annabda nyallor ma ya yonu kiti nyallor mda o jara ka bo mun hadiso banki wanka yo jara ka pigin bo yende yan wutre hadiso banki yo jara pigin bo mutai to amariya ba guwani lipiya ya tira ma turawihi sayyidina Umar nguwano nguwano yeni kuma wala to min kirka bi jan gurbu waye to German min tani ka yiti ni kudima lane lan yunu bi jara ka fide ba ta yin wutirte to mola Imam Malik rahimahullah timi yera to moti te mariki to songe gwar
maliki baye wanda tiye annabi ya jandiyar madina limamu bandan jani raka pita mbo milo ta yin wutu abawo mo dalilo bi to ka fili yen waye to ina la maka ba wannan fiyar jandiyar la ka ba yanda biya jan raka bidayen kare fuwar bito ba Afirka ya kifi ya ce tawafi yan nafila tumo nafiya ka ba tumo mpuni nafila yin to ramadana mu nafila ala nafila aya jan nafila rafila to afiya farilla lada yan maron ka ce nafila yan maron ka ce ramadana farilla de aya jan farilla yendo afiya farilla pilele yan limam ila lanti mami lati tin kyokati leba ala biya yera kline naye lati an fin kwan kaba ha tun mona bal ne yina yam filiyan bina ta bolna awa an bandul kudi wallahi ba qur'anin baba an yalbuwa bando kyogu ka bando tafsiro utinin fa miye fokal ngam ba bina ko wallahi kul ba gona na kam to ka buwar hadisin biyalanka ka buwar fikihun biyalanka to ala lawuntin tin yuwari tiya ba mpama tim imbirje kura mo yinji utien yura mang kila ibira mora ibira fi kita utien sanu be mani jelen lawon iji ba mora ba ya ko ikurani iji pia ya ba mieri ko ngadwa wala le pia po kiar ba ya kan kyari yonu kuri ai utien le karaga utien fo na mieri hai wala utien torti ina kan bifira birane yonu kulo tiyenen ngadwa on betu ya yono to ke imumbi en karji ba tiyemle imumbi en dan tiye buritami on gidan giye ya da alkar ba loham be akuna ko ai ba loham ne yo ko yam ba loham ba kap idan ko yamba ne umbi yi buriya tami mun shariye mun jara to ila utien ntori lawon te ba sharne ya fi yo bi buwari on buwari ya yemo tinti na adwa ni mo tunda shundi odiye dano yeno ko yeno bira kuri tienti yamba barka sababu wani sababu tien yin yaro utien ngiyembo mo utien mpo ya bira kiyo yene te miyar lane te dammo mo ya bangali kuro utien shinja boko te dammo ya bangali utien shinja utien kertin ya yombe ka ba kya burkin ba on maron ni to go miyar ti shun tana tani sharfin ba ayan bemba konkuru kwenda examen kwenda kace ba utien te miyara te bira den tana tani ya bin yelin ka danga ba ka da utien annan ba utien an dinga bu pola amma da goyi ban landare indan fi ka kura ka kwan ila karbaron di lankan ngama on ngambi diro kyo bir kyamba muna ce ban ba fariya har iya fallani in bandi itinga baba bunu bi yurale kai me yin min yari kyo ga yura kai iyari sai na kamba America Asie Europe Litinin Atlantic blele bikiyerbe ngwari bam ya ka binan kiyerbe to amma yin mu o bam ne kai gi taya sani kai gi ba farya bin ki undin bam ne to wallahi tun mu aslam ka tari yoyi ya aslam bin ba fari to birkan ba kuri wallahi aya giri wani ya ce ya bugan ba nino ya ce na tanu bira mu wallahi in ba ka mbaka tundu ba lafiya yo ba faru to birkan ba wo kukun ce albarka wallahi a kuku kan ba albarka na midiri yura hala ba lebnu ba biya yin mun ce to birkan ka ce to birkan ba a fiyan an ban yara ayyaga adam wa kyo yitin bangan bukar bamma ban me kuti yan puno ngamma ni diri yura de to birkan ba mun na ce yaran ba falde asilamun tim wata yende kati yengrevi ban po professeur ki yerbebe i gariyo i boagul setingiyo yimmo baro kalkani ke dura de l'enfant bol kurka bon piena kyont potengade
yinga mi diri yurade yimbe baro jiga bol kulka tingare bam bir be dogi lampo ke jibu wa chu abir ti ya dogi dum wa to de mani baro be bam fi ngambi ya dar kar pun radio kuri bagbar wallahi ya gogbar ya dari ke bu pocho professero ba ka tiyembe yembe to tumo ba jak batin ba jana baba ya ban ba kuwan kwata ba fi greve tiye ti to ya chakndin yin kuma yi buwa guri titinge bam ya yi min le o ba abigin ban chongno an yi klani he krine latu ke dura de l'enfant abira mo pie dura yo be dura ban tugu yuwa ban dindi yuwa o wani jiba ser ke sugo na hey yin logra bum pie na inde ka an kur ka kirba ngorbre jagande de yin bandilan mon lankani wallahi ya bari ya bigin faro ba adwa bum biyaro batina nya yina ka tunda ka ye to batina adwa bum biyaro an yari dice jergo ana antanga mama abalanti mama utugu dirle won duwor yamma aba mo ko ne nyane kuma banje banyo lonkulin ya ce to ka dura bente dura mi fa abu po bi yen wallahi biya ba wani tikka da abun fi nan kan bu po mama wallahi akan le bun fi mo roka go yer ka bu po bi yura ya bu kada bayan sai tuwa homosexual yanda ya bu po dura ilanka be fi le nanin ban fi grebe yari ye ka janta jokur ban fuwa paw uti en tagi be yapu uti en tagi bu po be yapu to utien ngi wortam jorngam utien bonte bra utien tie sa ya bun leng bak yen utien nalba ya bun gol leng konkuru utien nalba titinga mo burkina faso utien kanten lafiya kullon tien yagat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.